izjavili da je ešarijsko-maturidijska akida problematična. Da li je akida ešarija i maturidija od ehli sunneta i da li to znači da niste te akide? Nisam kazao da je ta akida problematična. Problematično je potenciranje akaidskih mišljenja određenih učenjaka kao tretiranje to kao mezheba. U fikhu, iako i tu imam prilično rezervisan stav i drugačiji od većine uleme koja sada to tretira onako po inerciji, ali u fikhu to i donekle ima smisla, ali u akaidu nema smisla, nema mezheba u akaidu i ne postoji dosljednost mezhebu u akaidu i ne postoji mi smo ovog mezheba, mi smo onog mezheba. Akaid je vrlo delikatna kategorija. Prema tome, ono što su ešarije i maturidije, to su pripadnici, odnosno učenjaci, veliki učenjaci u islamskoj povijesti koji su jako puno dali na polju akaidskih razmatranja. Neko može biti bliži tom shvatanju ili dalji, ali je pogrešno reći ja sam maturidijskog akaid. Ne postoji maturidijski akaid. Postoji maturidijsko shvatanje akide i akaidskih principa. I o tome može da se raspravlja gdje su oni u pravu, gdje nisu u pravu. Ali je pogrešno potenciranje mezheba u akidi. To je ono što je moj princip. Prema tome, akaid i principi akide su kuranska kategorija. U slučaju u metodološkom smislu sunetska kategorija. Dakle, oni su kuransko-sunetska kategorija. Sve ostalo je ulema koja je kroz razne okolnosti, vremena, prostora, izazova, u vremenu u kome su se nalazili, najčešće apologijski, braneći stavove od raznih napada, nasrtaja i tako dalje, iznosili neka svoje mišljenja koja su kao i sva druga mišljenja učenjaka, prihvataju se i odbijaju se. Ako ima argument, prihvataju se, ako nema i odbijaju se. Tako to treba posmatrati, ali je definitivno devijantno nasljeđe, pogrešno nasljeđe praviti mezhebe u akidi. Nema mezheba u akidi. Postoje principi i oni su ključ. Ostalo što nije princip, što nije tako kristalno jasno, spada u domen prostora za raspravu uleme, ali nikako u domen prostora za naše podjele i boje. Vi ste maturidije, mi smo ašarije, vi ste selefije, vi ste neoselefije, vi ste mutezilije. Nema toga, to je pogrešno. To je, dakle, ta imena se pojavila u nauci. Ali kad su ona prešla kod običnog svijeta i džemata, tu nastaje katastrofa. Znači, neki pojmovi koji se koriste samo u nauci, samo da kažemo, u lemanskoj raspravi, one imaju smisla. Onog trenutka kad obuku dresove, dakle, praktikanti, odnosno pripadnici određenih mišljenja, onda nastaju katastrofe. I to je jedan od znakova dekadencije muslimana koji, vidite, dokle dobacuje po 1000 godina da bi se identificirao. A to znači nemoć islamske misli, aktuelne uleme, da producira čistotu onoga što je osnovano kuranski, zasnovano kuranski, sunetski, a koje je lišeno frakcionašenja. To je ono što treba da bude uloga islamske uleme.